bonifacha ewa wadimu ewie eno ne yetete ho ansa na menuanom me yede wo mabem na asem no wo machiwa asem papa no etire nsia nche mu dunai ose mo fa mfom so nche na mo soro agya enso de mo de ache awadiem ye wura awadiem ne yentumi afamfom so ancha awadie ni gu diama emema bebre meyire enemy ana meyire enemy ana eye yawdie a ema biedi be mana to ne ho wakasem wa eya akire no wampa ne chew enti wo peso san ne koda papa wone wona na ni nyina ne yesre se sa boni ni nyina so ye de che se boni asembi hawo na wentu IBJ na akonya so ayema asembi anu wentumi afancha ubedi awu boni fache se wentumi afa boni ancha wanhwe ubedi awu eyawo ya broso ene yen konitenti afia no ohia ebusuafo ye betina fie ye ne ye kunum ye ne ye yerenom ye ne ye ma de awie ye sra ne se maami de papa ne de ayo obiada fache e ma tumi di nsem hihie bo hwirem efeso ne papa 19 fi dua sensi o ma wade wo kan pre bia papa ne tweye mi ku de wa ha mi o no e teacher ni stable ho ye kwa asante achi mobogu kofa baba obi ho ne friend comfort ye free ho aye ba se hwia sanwene so kofa baba obi ne friend dana ye wie ye betro no ani krum kofa baba obi wo ne friend akosia mprem wono de ha me che wo ba bia ni nyina wo maami ni timbesi ne bible quotation de won kai maami me so sa bone no fache obia ye ne yire bone wapa ne chew bia la obey seda ejese wonye dai obia ye ne ku bone wapa ne chew papa ne seda metwe na so meto ne besi mitirimu a na ye meya papa be kum forgiveness in marriage si amfaya won from so anta ye nkoyanim emema ye srese monti asiese twose emaye ne ade a emre etibu nkuta yen ewonimdie mu ye emre ya no na edin ye nkoba bia ye bodrogi ama menye na woteten wonkoba bia mase oda emane ade a emre timu wo ye mabo ni ye peti bronyen fum so biada ayaye semina maye se wo na waye eye daddy twaso ene to da bia me pa uche wo no so no ebi hyebufuo e ma ne bi sa se me ayo bone na me wo ze ye sem de mpache wenye chawo peni pa chawo na firi nipa no se chawo pa wedie e firi na komam na won fa chawo na ye bedi bronya ontimi ntrafie wona se te enya wa efi wanya nika yawdie bi ofie ho mesre awiai yeti onyankoro pon asem a wo ka ne Matthew 6:14 say ye cha wo nyame so de ye aiden ache de tosumenu ye ba bedi bronya enkra ne bafie ema monsisam oduane nuamu kakra monsisam ene bode aba kokko ho akrakru ubetimi achibi no wa yati dua bomu no wa chi akokwa aka ho na odi amawukum ede obefiri na yenyan de bia mu de bia fufuo papafo no so ye mami bi bese akora bi bese ye de efie de ni nkola aduane de bia fufuo ne edi akrakro wonim se de achi akrakro a bode no de agono no wo de tobi na wasi awaduwam anasa be waduro wusi wi a na wanya sekire ebura yachi na yayam na pada me ba mfia mo sekire me wabura ya so ho ewo ni woni nyina bi o mfie na wayam akakaduro ntia meko na odi afra kokona wasi no
now the search be a guso would ye guso wakanum wama wana yesh what's ya tum quick ayibi upe sardine baako no wape big beans would one is sisua echi kakra would je na gum ma je ne me bebre na watu big beans na gum would sardine na ka ho na would mukusam kakra guso simple fachi kokko ana kakro ma wo mani de biom bebusaw Mr. Champa akola bi ba me fie na me ma ne to ye kwa so say auntie when are you going to do that your yellow mash that your yellow mash and I'm say I don't mommy be say mommy said she's busy so she can't do it and I'm so yeah bra that yellow mash maybe am eto any day yes re mo system na wan kasa nso ye oni padua no ye wona ti na asen no tugu to foforo tahwene foforo to body splash foforo sumye nu ahwo na wanu nsu atwitwa Ghana map no tugu oda na sese fiona pro nya ye ni chemra ye tetem esa champo so flame ndase forgiveness ye ka ho asemu ya de bia so flame ehia pa your question fije se wo yo bi na se wontimi mfa asemu encha wontimi ni enipa entra wo asomdwe na de ba ko so eni se woni wukunu anasa wo jire ana wadafo bi mbokra na ewo hono mo a boni dia ye wode adi wo no se wanye wadwe se wo ye fumu na wo de ache wo na person of mame na wo ye mo ache eno kwa timi de hypertension eni yade wo do pi edeba ebi mo so no se wo hwe e ma awarefo a oh me ka adwuma bi wono ma ye ya na age ya ho kakra wodi na woni wo kunu anya asam kakra bi no okoba bi ayo oba ye no wonware kura fi se wapane woni trim se meye bi atua ne ka na sa wo ware ne sa wo se meye bi atua enipa smasi aka na je se wo boaboa bone ano eno so di nsemo bebreba ento mo ko empa so ne se bema no atwa pin no a wase me da count free me chan ko ba bi ani ade adam kwa de ma menware mpo obi so no so eno kwa danche kwa so woni okun ada empa so anije na bana sebe wo modi o mo agro na djuba no be so no na anu asem bia ya esi ya no waka na be me ho adwudwo na se wo yesa de we se ya wo be me betime fru nche kwa kofa empra wo be bi ti ba bi wo kopo na epron bibu aseben no tete duane ahye no wonde won kai boni bia o eno ti ne ye ka ne se woni wukunu ete wonom ana woni wo yire ete wonom a sakaye mpanimfo omote sakaye ade ye atwem ye a wokofa aba ye nyaka se ye nyaka tembia no ema awade ne stagnant ejira baabi ya ena ye kan hu se ye ma no so ye wo mo no wo mo ehua ye ankola no ehwe ye dachi wo de akọ aware enti ne wo ye bia no kan hu se obi nso won tie ya wo twa so ma meti efidie so tachi man na friends woni okunu etie ena oti kromo ase enti wo feel se efidie so eta no ya agro ade bi won mo wa ya you be pointing to you ena enti no woni ba bi ya dachi obo akopie enti se ye fie se ye drum ba bia no eso opo ho moden na wo de asem eche ya na asandfota aka se me se me dia chenso so no me nyi mfiri mi tim asese ni pe mura ni tim na wo mura ni sansense mo ni mu nyina na ya de bia emmoa wo ba ya wo pese wo ware so na daachi onye bibi papa efiri mu na be kwa wiye no ese so hu se obebra ho ase se so be hu se obenya abotre se hu se obenya odo se hu se eneme bia ya wo kunu e dia yo no obeturo no overboard obeto atwere kura na no ma refi ya hu se na de kura ensi ye na tu ani mo ma be ma no emema wo mo be fi a emai ayam hihye bia wo mo de ba no se onim se obenya obaja tabi obehye no mo fi ho no mo wo mu na won fa sam nchatem bia no mo ekusu enimu ye bi kwa se wo de na wutinye fese wutinye wanya ne efe bi won se mu de asomasa show mu aya west eno ntini ye ka ne se tembia ne ye ntwe ho emfiomfom so bia
ye kunu ma na ye yire no mo aye ade ache ne mo ye ho moden se ne be ya ye betumi de ache na se wo yesa no Onyankopon kwa nso hira efia ye kunsu wo mu wo topra wo se me bompa ye Onyankopon ene ye mra medidi wana ka cho se Onyankopon eba medidi wo fie ono mo efri se wo to ono mo no asem show mu wan fa ncha wo bompa ye se de be ko Onyankopon ontie ene me bebre ankoso wo awariem ya na ne ye nima ketenkete we se ne Onyankopon aka na waka ne atwa konkro aka no na waka enti forgiveness dia eyade bia ehia wo awariem pa na memme ne yeso yese ne se edrum na bia ya mo hu ye mmobo kakra if you say obaby one man what if 24 hours wo ye adwuma be ma eba wo be appreciate wo ba say oh ade we say de wo ye wo ya de if you out dey na wo ye na me discover if no be there ahye ne mu minimum baby da ko je fie gu ho be ma ne ba ye fi na ye sekatu wo se an so se menya hwe emie enti ne ye ka ne se ketua bia ye be ye bia no ye ma ye ni enso na ye no ye yire ne no ye kunu no na ye mfamfonso ye ho ne ye ho mfomso enche na Onyankopon ama na bofo abetra ye fie ma asomdwe ne ani genso abamu yo odifo atetema na yakasa kire mema yo jeje da ase awie so wodi bia ba entitie se ni duru won man migiri se obi ani abre epese wo ba no beti enchekire because wonya no baby the whole radio station any TV station wonya nim de kasese etie da wonya ase wotie so no fa bi bo bra because fache utim de chai boa minim se obi tifie asem wa kan was judge the audio fair die me de me yire mfonso beche no ana me de me kun mfonso beche no because obi aye no ko tabi kotokoro wo de ko no de aba wo de ko no de aba se nyami amfefie amobi ankanya sasem bia nche na kire ho no moa se kan ni kodiewu betwitwa abani kodiewu na se bisi asempenipa o se wo o twesi kan obi ja no hia ne bade no se me de ache kokotwitwa ne yere etisi ye hunu kwanye be faso a ye be ma ye text na mawi esi ye de te se ye nya ba Rebecca odaruma nyeza de okọ ni David ho ekohia na oka cheze ni kunu ejodwantwie e won so de Abigail de Rebecca di for pa de ko ka krama mi so enti ye ma ye text na ma ye da ebuo ma ye so no ye ni pedua ntimi koso na wonu mo asem nye wonim kasa wo kasa bia ye cheke tu amabufu aba etu ukopa acha okwapo no ene aho na wo se sebayemfo nso dia ene fachame yen kasa sa etu mle bi na se wo pa acha wa hunu kwa be faso wa wo be search wo be faso acha opa no ne wotimi apa acha na mra ye yie e di problem ba ye mantem de wo be yentine be ma be ma pie kwa bontia wo ma won hwenkura no because of the war yenti no won fisika hwenkura no won fisika mo efie hobra eniema yeye ofie ebufusem ebia meka sei wakodwoma ba ene wo fra dwuma ba sabe woni tuase sure na ye yusu ni bi wonu ma na senti wom ko ne ko dwale ukuru kacha na abuofu babia wo fa ne mfa ho oyiri kacha na abuofu ye de abufu saa ene ne ye yirmretie etie duru ho no mo a odopa edi odo enya wode nim ye nyina da ne kakai we ba no sa no match pass obi e mache e wo primary school but fan so papa emleyen eti se na se wotie ye futu sem ya ye kanya ne se odo esutume bibia e ye fa che ne wo mu ye nyama ne nka de all can wo de fa ne se we obai e bi onim nyansa na ba ma na de adwena nche da ntianse ne kwam enti mi fanfo nso ne nche ne nye de chicheche ho ase bi mpredasa obi nyam pentuo mfengu ni kwadua ni mane ni engu enam obabi oni ko sia ye ana text message bi ohun yenti no ye ku no ne de nafiri ho e basa e be hadwene na me di mika sesie ntinsi ade ye fa ne fie abrabo ye boni fie ye didie mu je didie mu nyo e ye one way enkwa bi wo pa ne se gufufo so a me pa chawo etese bia so da nkasa ana nam twitwa so mumma nkwa ne mumpi mpi ase osika musubi oh je kakra bia benyamia mumpi nye nyina ne yensa so ye chedwale
eti kakra bi abenya no abomu na wo ye no obi wonu mo ye ayi tomatoes abomu a judge wada wo batse nkwan osagu mu so a aye yurobi on o ka fra no ne nso ta baabi sadre se be ma ni di a wada memne fi na di o etu wodi kakra bi na be ye ne ye dane aduane no body bi se ye mo ma ne kontomle otwi wodi nwagu so wodi ko biti dware uwia utwale yo motumi ye enche pant na show na tina fa kama na anyama ne nsem kama aka twade nyena fa bi fa fam dwane ye enso esefu nsu anyasem ketwa pa hu bo sei eje hu se hyew te sate eti be sere ye nwa ma ne ye nwa mema na ye nwa mema ne mo a ebi no susu nyuom ho be ma bi wonu mo nyina motom wonyine hwa ho ne bibia ye neti oba so mo a eti se bonka enso kura chesei oba di ne hu ni be ma so di hu ni oba so nya firi so ye na nye se bi obekọ odi nsa fa ohwe ase a oho nyina neti wo hwini a okoso bibi mo asa bi projecta mo fa nchame eya janan be ma di hu ni blistic nya na wo yi wo hwe ho na wo yi wo hire so de siesie ho ye wonim ye enye utemi kusu dabi obi ko dwale kwa na so ntem ko dwale ho etwiti tale ho ba bi basa yenye hu ye ne na ne dan ye ntade si to so manye manye kama fa kamfa ehye ne ma nenye kama ne munye hwam enemire oh yes kamfa so ye o je oh kamfa so ye yemamu ye ntutu odi she na boa na mapampa ne bi so abem kakra ntie besere ye mo ye ho na ebasa mo doba usi ukru ne ma ye ne ye bobo ne kama entum basase ukru me na mesasa ye nyene sa di ukru socks hu yi di ne mpobo hu yi be ma so so yi so okoto so yi ye bibisa na fa ne die ne obuo ne ne gi hia no ye na koma so de ma no certifié me fie nyo man kwa ne nya ho do ma oba ne nya ho nka o bai de ne jaba bibie geta ba bihia wo ene fe na wale nye de bia ne eto wuram ene odwane nye de ene nche twam enche twam odi ne tafre wonsa wonne kodam na se wo yo na waka chese ne san yeso to nchene ne fe ene no judge me for no si medase yo yadase mabna ba Joycina Swaba Daniel Ansa Rita Mreku enso ejinem papa na Ben Doc enso ewo mu bi bra k enso ha ya nyina ba be ka ho a obo akwakusu ewo Precious OV Ebenezer upon Christian of course September 22 enso wo ho Ruth Senyo apiene enso ewo ho bi yedamase papa ya piano GH all the way from NKZ ono so ho ohima nana amabetie enso King Gideon Ghana enso ejina mu papa adwoabo ahima Delis enso ewom Ifendi Nana K Victoria Saki adwo Shafina adwo anete san wonam sade ni chia no papa omoso ejina mu papa Abaz Zakari yedamose mayam na yesepa yedamose semoboa George Amwa Junior akosua papa bi enso ewom yedamose apia Desmond de mabodi ndadada onyame hyiam papa yemfa ye ho bone nchiche ye na bra ye be dibro nyen na ye ni ye huni na bema na ni atumi akafie bema na ni watu akoka baabi nyina kire se ebi wo ha na fie wa hunidie no ene nkoyi wa woni padua no se wudi ni kura ebo wa pomuden yemfa ne se remere tente ade amanigi e won kramufo ho ne se wo mu yusu nsuo de hohoro wo moto yemfa ne se bra me ba adwuma yi me ba adwuma ho manachi no num me firi abe enumere anadwo be no nkwa na no nwotwe ni yemfa ne se me ba adwuma na makoja me nan na mapepa me to ahye me dross na dross yi hye me turuma kopem no nkron na infection kure nkume ebekawo eti yusunsuo ana baby wipes fa clean ho kama wa kona uwro ho a utimi se wo ye fresh na we de wo to kaka che wo free ubie so a na hyehyɛ trasesim hyehyɛ sikatim ese ye ma eso ye to bon che bibia e to bon papa aye de ba sebo aye de pay di wo huni papa bi na obenim de bia meka wo ho wona maka betumi abo wasem ye bo wabomo
ye do akodu hospital doctor na ewro ho abo se wo chi doctor ne pesi yi ne won pane doctor ne ye se pe wono so yale no do see wo chi agire show ne dress nyanya agire show ti e ne fere se wo ba sei ne ye be pa wo ho wo dress chinchim ti se dia nanse atwa ko di school e dia ba adai wo kan ye be kasa ho kire wo ho kire wo ye nim na so ye ni ye twitwire wo sen wonu mu bonche botu enye bema to me kese wa homachi eno ade ano no o twitwire se nyumle wo twitwire se bema no twitwire se eno wa kwa wensa we prekonam awe apetese wo mo pekese che wo bia we are not quite so sia pro na kire kwe wo panyum to che wo bia ne se so nye twitwire wo se me next week Wednesday me ko active me no me book appointment me ko dentist me ko polish me se ko polish no me di wachi eye de ba se wo ya na me traso o ka ka san de wa ye me nya ye ye hu ye twitwire wo se twitwire wo tekrema so twitwire mo tuam wo ba bi tumi peje nsuo penti rubber ma wo se me di ko dwale ba besia na we na de na de ba horo wo to enko na de adwale enko hiri ni wapie me de dwale amenche na me wane ne te se me nkai abona ka na eja no edumu ja so na yesi nu fa se nyina tan ne honama yesi kai ne honama ne ai tena se so ni so jare shu tuturu mu la nu tumfugu mu la mu na baba bi wo ya fecha mo asamo ase wo ma uni bi kra tibi hua so pan so ma wo ania tibi onu se ne jima ho na wo ye ti hua nye ye di enye ye alaba boadi wa se ti a wo ti fi on ye ko fofo ba so se da bi o pa bia boniti bia bosome nan ahoma na pa aye white o boni tirim se o tinu ahua e jira so cheku ti se go so mobro wo de ye de ai o tirim pon papa emu ho a me so no obi tena ka emu a na tuba so a miss enti wante sanko fon so jajo ye no mtape jo mo sa two seat so na moto mo ne ba anka twade ne boy ye sei enson ye ni paste kama se bi fa motoam unufu no soso watabamba wo se ugina se se bi fi fase simadu dware enamo pe enamo ebon dodo akafo ye pede me bon obofo mesra wo dabi obofo kra ma ho na se wonu munye momone doda totobi abenkwa ba kwa ye yesu a on portion se momone wom totobi wom dawa wom ade ye di ajanan sabi ade enkwa ano no na mema ne so je ho na de ne ye obema bi kra ofia rafi osu kan tankra so ba de on ne dana pampan kakra nyina mu enye de so no ankasa wonye no hu yintia enti yesre bronye ba ye bebe fie moma hundidie enye adwuma moma fie wonye fe prapra ho environment no enye kama woni bi kura o veranda kakra enkuraba dosu odenti maame ne de benti roba eno no odunso ena ne ba no enkwala ne mienu enso de ase nyina be ma ni be fe na ni be bon kuraba no so na nanu mu ato ebusuafo etetima ya kasa kire mema 21st clinic sciatica expert oto asinti twetwon bachoko ho awoya bei bronya wono utimi nante twetwan usisi achia bomode a 15 branches across Ghana and now overseas ye be afa radio oboase cancel cortes tachiman kransa sunwan ye wo ho bowura mbaabi akogya ya 0540311311 ye di bro nyame ani age eye mizo 5G and ye di ebo adwuma no me pacho we no emro to obi atime num momodin se onsa be kan wo na tumi aboa wo obi beba besra wa ebia na miza ne de 5G no wo se jinsinti
emema ne no mema mo ba mu ye den ye be di bronya na ye be fie ne mpeko bergojo ye ni abre pa ne pese ye ni mu di besie ye 5G ye ni mu be di esi ye 5G mama me ye nante boa me na enu se diabetes ye dronti e nante boa me ne ni obe free fie ho ko pe ba bia sasi ye ba ne vim pa ye 5G ene ye de ba mo so ye 5G ye 5G bo modi azo be no numbie na etimi aboa o Sellers onemu obremre tusiaka no agina na tobi 0246270221 Kengen super papa energetic drinking water no water alkaline water bojuma memoja ni diafusane ye magnesium potassium iron ni nyina wo nsuonum to no ma blood circulation juma na heartburn se de obeti se Kengen eboa ma osabo no akoma ye adwuma ye pa fre najo order 0241449191 and 0507379474 Oboheba and Medical Research Center for end of year promotion. We mo branches bia. We frase na no 11 December. We be 20th. Adwa to adumenu. Commoners of Mami Kenken na direct opposite patch. Was a free consultation and screening. Now we are edura obeto no amount 30% discount akonya bi wo ho ama me na wanhia biem eti kan ho na ko na yenyema ho 0257472506 and 0249761508 Lydia Fashion Arena naima Sakoba Hechia we Lydia Fashion Arena say ye brocade lace cotton lace kente awudo no efe papa entadie girlfriend design bia we need ko bags emampa boa wo ntadie awujo runabout ye wade beba hospital no akiri wa Lydia Fashion Arena bronya watete so wo jejemu ka ho na kwaje wo de 0593778494 and 0208164377 Lawson Herbal Center Dr. Lawson the Virgin Doctor Fisher duonum ni odi nupa boa Ghana fonti tuni Lawson delay man capsules amemema ye mema gina wo mu na so awoso ma ame abo wo no aba so se mo piafo me pa cho say join this premature ejaculation low sperm count Dr. Lawson obeboa o syphilis gonorrhea white ninuanom nyina da ayamukuro ewosa obeboa pa o cholesterol ni wo soronso a Lawson nupa ububobia beboa watuade no ase ninuro nyina komasi keo bebia obebo wura bia se eton aduro de KNG Apidank Misty Freddie Mens Samenko Colinac ni nyina obenya 0242133577 BBC enam papa fie eye akoko ya titini se fie bronya organic ye bedi bronya yemfa pan wonam die mre anusuo no wade ni pato 16 copim 12 kg akoko nsa akoko sere akoko ta nkrameduane mi seed ni nyina benya bi Bantama High Street ye ni president asafodi en mhwe ho benya bi Santase runabout ye ni unity oil die en mhwe poku trading na top high share Bodi Junction freyen anafa number ni sie bronyam o pakoko afre na wo make delivery ma 0544444453 mami abe okunini honhom ne hunam fem obedodo obetu nyare wasiam me pacha be ma waye mmere otadua no wo a ebo adwuma so aise nkuruma no enye adwuma ehemwana bomodia so de beko fibroid age wa wo de ayamukuro etwire wotu setie nie ena se yi nkurumi koko puma woto enuti ni metifo kontokwa bomodia malaria bacterial infections holding up ene sickle cell die wo so no betonchia abrofo kura ba mantumi atake ya otano so apatrapa new sites 0243453992 and 0506460208 ebusuafo ye bia homa no atum ye tetema ne akasa kire mema bronya eba obi amfa ne bone nche ne ho na ye ni ahuni emema no obosa shows no mu bom pa si won si oboaboa no a hye ni nyina di na otwo hwehwe mu ade mu akese no wasa fashe papa enye onse ama o supporter ne ntem na to court se de arabes
so support anu temo to ko sa wo bon enka no kore nkyere wo 05519319310548 hello udi baby akasa free hello madam yete won ka udi di se wo frefre he nana ya wo mo behwe ma ye why hello Mr. Cho, you say me ama make a free atonsu. Ama yenti o. Mr. Cho, me be say Mr. Cho say Bermanu every day be am fun so ba ko pena wo ya o patchem. They be all repeat, say no so me fan chenu. Ah fa chenu na pa ye man why? Mr. Cho. Sumu penso honam wa mmere. Eye ne mmere yo ne ho. Ti na wo ye ne boafo no why? Mr. Cho. Yes sir, nti wo do ho be kame no ko hye wadre nika. Why? Mr. Cho. Amanya me be boa wate. Yo. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, my dear. Din baby akasefu. Of Mama Tacho, we are full. Miss Filuke, they were out at the body and Miss Filuke. So me ya down. Medasi, because if you are going to happen. Medasi pa, nyamishra pa. So so ba ye. Hello. Good afternoon, din baby akasefu. Tacho, let's let me just see. You can say free man so and talk. Yenti we. We actually team with them, and then say, "Be my friend." Yeah, the master. Any more football more than mine. Yeah. Then Tacho, there are some kaka meeting. Yeti you. Tacho, every you want to work with me. Now, my video, as I say, my father. Jinaso ni mpeke o number why? Tacho. Say nkomo we ni no. Tijina so pick your number why? Without you. Great. Okay. Hello. Oba Paudini baby akase free. Mr. Cho, your friend is free. Tachi ma bro no bene no yaso. Because me ya krobo. Krobo ni oya. But oya de ya sa kumpani na na eya amobi adu fie. Mr. Cho me pa. Me chiabe. Yetio. Mr. Cho ya da mo se pa na chira mo sala mo de na ye. De mo do wa de dia boni ya de nwa ne de nam so a. Da mo se pa na chira mo spa ya de me an ko shira. Onye mo ke. Bye. Radin shira ho tachima mare. Hello. Pachodini baby akase free. Of my Pacho, good afternoon. Good afternoon, Obapa. But I said, Nana, I am a free movie. Yo, ain't you? And we are 1 minute, the papa. That's pa. My 4 foot to an hour, the mamma. Yes, I'm Mufanchanya, Papa Neba. I'm a watch today, I did you, so man. Wasn't so yep. I told you, what dear, Fatoso, Namenchero. Say, near mana bandosa ba. Utontos. Would Jane, wow, grow fine. Would Jane a gusso? Would the green pepper a gusso? Green pepper and as a bell pepper. Ma a dear red and ye green, ubefa red and now a fa. So be wa, Sabaya obey dear now, who be how intino. For bell pepper count, for Jane count, for garlic count. None no wa no wa blend ensuo na wo hona no wo de be blend na emu na thick no wa pe rubber na ye ziplock no wa sa rubber no na wa hihye gum na de agu freezer tintos ni be kono sa jollof na be ya wi ba akoa wo de abe wa de sa kakaduro so a to akakaduro no bebre na wo de garlic aka kakaduro ne ho na no so wa blend na sa yi bi a ye de ai ensuo guma ni yedi twa ice cubes no santo krontokro no what it say akakaduro no e de ahihye ntokro nim na o de ahye freezer e freezer no watutu na de gu rubber bowl a de ahye freezer eti anu so akakaduro be kono o obi
jene nyina ye betimi ayesa obi o company ko enti no eniema ne bekọ no na ewu obi na ate cost ne so on say at times anke bedi bro nya ntosi wode ntosi aba body aba dwa body ni bi hata na yam no powder na fasi wo body kwa dia frau bank ti wo fodi ti enti na eno de no hello obi company am hello mama good afternoon din baby akasefre Pastor Femi Christy, me ka sefre putuega. Chris yenti o. Mama do too, ya da was say. Me ya me de pass me ma no mudi nsam no ya adwuma esa ne mani agye. Ah, ya da was say ya fenesta. Mama no ya nda ya no atu to kakalawai. Mano no. No so ka ho aboa. Ah, why? O fa boni no wa fa papa no kam. Ni nyina ye tatre. Hello. 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 Oba pardon baby akasef iye me na ma ya di o me Good afternoon. Me ka safi ni ya de biase ya Lorita. Lorita mintie o.